Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Loko mucini wa xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku leya Zandlovu xitongela vabvana se a jikela G1 Soli Makamu hi ta va hi swi lemukini leswaku loko ta va hi tivisiwe leswaku ti-album ta vakulukumba lava ti ta huma hi siku rin'we ku nga siku ra 27 Nhlangula kwala ka lembe ra 2023. Vaseketeri vo tala va xiyimbeleri Mr Post va kumeki va karhi va seketela G1 Soli Makamu kumbe HIV Makhense ku ri ndlela yo ta twisa vaseketeri va xiyimbeleri Benny Mayengani the President ku va xikan'we na vona Benny Mayengani the President loko swi fika eka mphikizano ka swiyenge swa mabulu hi mhaka ku vaseketeri vo tala va xiyimbeleri Mr Post a va karhi va seketela G1 Soli Makamu kumbe HIV Makhense. Kambe hambi swi ri tano hi voni Benny Mayengani the President vunanga bya vona byi karhi byi ba bembele swinene ka swiyenge swa mabulu hi ta va hi swi vonile leswaku va ha ri ka ti-trends na sweswiwani kasi na le ka swin'wana swiyenge swa mabulu vunanga bya vona bya ha ri ku fambeni emahlweni. Loko ta va hi rindzeli leswaku ti-album ta vakulukumba lavambirhi ti huma hi voni mucini wa Mr Post xitongela vabvana a fika posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga vekela rikamba ra album ya HIV Makhense a kombisa leswaku a ku na yin'wani album leyi hi nga yimela yona handle ka G1 kumbexani ya HIV Makhense a kombisa leswaku leswin'wanyani ko va thyaka. Se hi kota ku swi twisisa kahle leswaku na yena mucini wa Mr Post a ri ku seketeleni ka G1 Soli Makamu. Kambe eka masiku ya 5 lama ya nga hundza hi voni mucini wa Mr Post swi tikomba se a jikile hi mhaka ya ku fika posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga vekela album ya Xongi Munhu wa Munhu ivi a tsala leswaku ku vula ntiyiso loko na ha yimele album ya BIG December nto pfa ni kha ni ti bela timhakamhaka hi ku hava album eka nkarhi wa sweswi. Se mi ta swi vona leswaku vanhu lava nga humesa ti-album eka nkarhi wa sweswiwani i mani handle ka HIV Makhense, Benny Mayengani the President na Rhangani the Producer ke. Se mi ta swi vona leswaku xitongela vabvana se u jikele na HIV Makhense tanihiloko hi swi vonile leswaku a kombisa leswaku a ku na yin'wani album leyi hi nga yimela yona kambe sweswi se u jikile u kombisa leswaku ku hava album ya ku tlula ya Xongi Munhu wa Munhu leswi vulaka leswaku u vula leswaku ti-album leti nga huma ya HIV Makhense ya Benny Mayengani na Rhangani the Producer a hi nchumu. Se mi ta swi vona leswaku leyi ko va beef. Leswi hala ta avelana na n'wini eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina ya n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka gas.